Good morning, Ecclesia. Good morning, good. Talofa Ecclesia. Ya, taya manuia, taya fifia. Fatalofa tutato Ecclesia. Leswafa manmalo Yesu ke viso le tato limu le tato faola. Sunga le fafengia fo mai na faletua. Sunga ya wao mo la faletua. Olo malo lalo wa fono, tamama tina matutua, ia se o la le whakaiti. So, o le neta ia, e luani pese matua saumia, e tato te saumia, pe o tato loto no tato mama, ia wala tapo inga neta ia. Ino tato atu mo le atua, tato na lota mata, o se manisara. Tato, tato atu me atea. Ona tato me laglava. Ona tato iko. Ili ai na masine matato te whaia. Pe au no maia. Welcome into this place. Welcome into this broken vessel. You desire to abide in the praises of your people. So we lift
into this place. Welcome into this broken vessel. You desire to abide in the praises of your people. So we lift our hands and we lift our hearts as we offer up this praise unto your name. I feel my
us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. Laso nei a whaito te whalongo ai i rona sikifonga. Awane i whamaaao tū roto e peo na whaia i le ripa. Peo na whaia i le aso nei mase i le rao. Whaososo mai ai i a te ako o tōtua a. Na lato tofu tofuina a o lato i loa atu o ngā ruenga. La tātou tatawa, let us pray. Ta lapu i pui o lo malu pa ia e o whale i mātou na mātou tapu ina whatene. Fio mai a ngāna pa ia e ma papatsuina o mātou mauri te totasi. Mātou te apatu e le tauranga i pa ia maunu mea i lalu fio. God, we thank you for the opportunity to come into your presence, to recognize your presence in our lives, and to give you all the honor, praise, and glory. Would you receive our worship? In your name we pray. Amen. Tato amatane sani na peso sani o pesi. Yeah.
Let us pray. Taile lie, no maone maftana fifie tono la wekalesia. Waftaile safi ngailo no uma la wekalesia manalu ema lava yaso. Sata ape masalalau mato ingalu ema fetele manalu ema fetetutasi. Ewe to ufanga poto imato ilo malu pa ia ile nitaya. Melea batu ele mato ufafutai ila ufio. Isi ese lo mana. Ele mafaita ulia lo to mawaini. Olowa lofa foi wale fatua o ia lea. Umato mjua ile nganga fafutai ile ngata olowa lofa ile nika ulotu malikalisia. Aule lau tele foi olowa lofa. Male tuwava noa ile kalisia tele. Umana toni uleina ya kebiso. Mato ofisidi e lava lea pe ese awe asi mayai ya mato. Mato mafo ifo lava leo e mato ya mato lava. Po oai lava le ne e kalisia we manatu mayai. Mato fitau kwa ofionga. Me mato iloa ilea o le winga le nao la ofio tau mai lava ile anatata. E te tau si whengaima. E ta aofilo upu. E te alofa i le tangata. Mga luenga ne e whaia i amatata. Whaawau mai le nā lofa i o mātou mātua i le whatoanga i le amatanga. E wilawa i ngā masala le tangata. E atuli loa pe e la ofio. E le temine e whaali manino aila o ono Abraham. O la mona e ia la wala au i a te ia marona soifua. Na ofu ina atu le e ia o ia la. E whai matau la ngola i a te oe marofina ngalo i le lani. E fritemi na ngalo e la na whanau ana whanau le ofo la ofio. Na ikwe lawa i na whapolo eina i la tau. Ai kupito e peo na mātou maua le tala mai le soto. E wila vei e tau sanga e tele sa ngalo ai le tangata la o fio. E sa e ono sa i pea. Sa ta pena e la o fio se whao le tangatele. Na tau wala mai la o ona mose. Fasolo mai fo ila io le tala fasolo pito le tangata. O maua ona manatu. Tele le teknolosi ona maua mai a te oe maloto mawai. Ona whamau luma fo ila i o luna loto. Ne ulawa ina fio mai oe ale o walo o Yesu Kiriso. Tu i lalo le whatetai mato te whatetai iai. Malau wala au iai mato. Ua mangalo mato o saka. Leo no so mato wangatonu po una o mato usistaki ia o fionga. Polo mato to muli fo ia o tula fono. Au lola walofa, malowa lofa muti vale feto tasi. Maliwe ke riso e lumo o sata. O mangalo ia mato o masala. O mato maua nata la lelei. Mato wa aia tu na mato tali fetau le nata lele. Na mato wa monai leo na mato whano noa. Wale pumoni lele iyo le mawhai mato. Na maua whamanuianga ato toa e to pule ina mo mato. Ona wa mato le whatutua. Na wa mato le teletonu. O le o matasi na mato fola ma mato tana. Melelele ie.
Mātou te mana tuaina I pere ngāna whawhitai, lo lofa ma lo wamalelei, ma le whaolatanga na e sa mie lo walo Yesu Christo. A whisiri mo I mātou pe a asanga mātou na sala pea, ni whatele e pea le lofa tu no la wafia. Le ala mea te tau le mātou whi. Le mai o lo nuku malau e kālesia I le ni tai ao le le I. O le mātou tō mawhai e whaanga atu o mātou mauri I atu koe. Whawhasanga atu o mātou tō mawhai I lo whina ngalo. O le mātou tatalo le le I. Ia mātou sa ili I lau whio le nei o wala me I mātou maua lapa. Ia mātou tutuki I le papa o lo whina ngalo e ala ia mātou tala taloma ma sosuela. O le mātou tatalo le li e se ia toina mai le pui o lo whina ngalo. Ia mātou lo mona lo whetalai mai ia I mātou I lewa yaso o lewa yaso. Ma ia maua I mātou le malosi ma le toa. Mātou te watu ai ma talaki lau tala le lei le lalani. A mata le whatufungaina o mātou tangata te totasi. Pasi atu ai o mātou ainga, wo mea masana. Se I o lava I le tui inga o le lalani. A le lava si upu I o mātou mutu le ri e. Whauta ua lone e sila fia ma mai o mātou mana tunatuna. O mātou tataro le ri e le I leilo whamunianga I le mātou tapo inga nei. O I mātou o ona. Ta māma tina mātutua o le mātou kalesia. A inga te totasi. Ie mātutua se io I whainau laiti. O mātou tataro le le I ia utu I ailo manuia. Ka manuia I alato ngā ruenga o aso te tasi. Whai ngā ruenga mātinae o lato mauai tupe. E ati e o lato wa inga, ma fisosoani e fo I le kalesia. O mātou tataro le I te tala avanoa. Me se foi tupulanga tala vau o mātou o loto o se ili ngā ruenga. Nisi foi o mapu mai a onga ele nei vai tau. O mātou tatalo ele I aile manuia mai file mua la o fio I ai lato. Tina o whengai ma mai tanga. E o mai le aso whanofo ese ina I lato me tangata fo. Whaile ma whiwhianga I o lato a inga e me se foi lau e kāresia. Mātou tu ina atu I o la o fio tupulanga te lavou a Samoa o te ape me sa lau le nei atunu. Le o manino telefoni I ai lato. O tupalua I lato me le amanuku le nei atunu. Me le amanuku na lato maua mai o lato matua matua a. Lo mātou tatalo le li I. I sa mie la o fio malai ese. Whatufunganga ese. Ia lato mauai le nei mautinoa. O whela lato te o I ai. E le tu lafo ina I lato e la o fio. Whaali atu fo I ai lato I whaalinga ese. Ne ia maua I lato. Le mea na maua mai o mātou tua. E te whina ngalo a lofa I le tangata ne e whaia. Ai ai lato le nā lofa. Na whai mo fiela ia na lato walo lofa I o lato mātua matua. Alo lofa I o mātou tofi mai la o fio. Na whai mo fie fo I o na alo lofa. I le tulanga o lato iai le nei mai tau. O mātou matua I le whai ngā whai ngā maloa Samoa e lua. Le maloa tutu tasio Samoa me se fo I le maloa Amerika Samoa e whakamolango I maloa meleke. O mātou tatalo I mawhutaina, e loa ngāna pa ia mātou te tai. Me se lātou o whaia tu la whono o mātou nuku. Ne I maua I lātou le ngāna o la o fio. O te oto whawai o mātou o tu nuku e lua le ni e. Pawale nei e mātou. Anga tupe I ate oe. Se ilia tupe I lo fina ngalo whaali fōu. O waine I mātou tausi whatupua le tua na mātou maua me misionale tausanga o mawai. Ai
mātou mataua tupe le tua e ola, mai ola lava pea. Le ngata I tupulanga o whaine, ia whape fo I tupulanga amuli o le mātou atu Samoa. Mātou tuna atu fo I lumo o lawa fio le nei marotele o Amerika o mātou whaimalo iai. Mafutaina lo ngā ngapa ia, le stene, pa na kabineta, la tō o whaia I tu ngā whono. Ia e mese fo I tāwha tōru o le pule, anga o le nei malo le li ia lautu ina e lo fina ngalo lofa. Ia fo I lofa mbianga I lau le kalesia katoliko. Utu ia I lo fina ngalo e le opa ia tau sana e tene. O mātou tutalo le li o e te tulafo ina lau e kalesia. Ia fo I se lea mātou te au mai le ne fo I au lotu. Falau te leina I lo fina ngalo e le ne no whanga. O lo mātou tutalo I whaia lava le nā. Fui teini e au matai, o mātou tangata ngā rurue, o mātou tutalo le li I. O maua le awa noa mātou te paki ai le tupao o fina ngalo. O maua le awa noa e whakau te leina I lo fina ngalo, matala mai lo mātou tuspa ia. Ina iau sanga utu e bere fina ngalo la o fio I o mātou tangata ngā rurue. E neiva yaso, e au mga ruenga le awhenga iai mātou, ta ape ma le salalau o nuu ma lau e kalesia. Ta tō ma lau e fio e manmi ai me uma mātou te whai. Ta nāla mātou te talo o whaitene. Whatasi ai ma te talo le tangata lava ia, te to tasi. Mana o ngā lilo o nā lau e fio lava e tau iai. O mātou tu nā atu I lau e fio I le ne teni. Si I whai e ero fina ngalo e leo mātou. Lolo vaswafa Yesu o mātou wole ma te tālo tuai. Amen. E la tātou o te whaawau ni nei sāminga e pese o sāminga o pese.
trials, they seem to get you down. And all your friends and loved ones are nowhere to be found. Remember, there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Yes, whoever turn feet of fire, oh, love, oh, love, Let us pray. We thank you, God, for this opportunity to give to your work. It's a token sacrifice. We ask that you receive it with our hearts. O mata wofo ina atu ele ngata o tau na tupe, o tau na taini, o tau na ola. Se ke ta lia mai le li hira ta wanga lo nuku malawe kare sia o whaia nei. E whaaina e whanau i nai lofi na ngalo i me nei. I lolo vaswafa Yesu wa laila mātou te tāko. Amen. O le tusi whaitau I le aso nei o le e soto se fuiva. Whe upu mua mua e whi upu e se furman tōru la tātou whaitau whenofolofoa I ai. We're continuing with our Exodus story, chapter 19, verses 1 to 13. We'll be reading responsively in Samoan.
then the lectionary reading from the New Testament is Matthew 10, verses 34 to 39. E soto spuiva fa umomua sputolu. Ia mai o na si leo tato fetau Mateo spulu. O peto spulu 5 o peto spuiva. E soto spuiva e tasi sputolu o la tato fetau e pe ino masini ai. Ona masina e tolu talu ona tuua e le whanaunga Israelu le nu o ai kupito. O le la baso na la to o ai le pao o Sinai. Na wa e leo Mose i le tua. Au mai leo le li i a te ia e le maunga o whapea mai. E te whaiatu le aingo i a kopo mai e whaali atu whanau ngā Israelu i a whapea atu. O le nei foi. A whai tau te matua whaalongo mai i lo leo ma tau siusi i lau whengaina. O na whai leo o tō ma o loa tāua mo, e sili i no kuma, a wā o loo lava le langi uma. E whai koi o tō ma o susana, ma nuka ia moa, o uia i tau taratu ai whanama susana. O na alu leo Mose, Wei a ami atu toe ina o le nu. Wei atu ina atu fo i o la tōruma o uku nei malawa na whetalai mai ai le li. Whetalai mai leo le li i a Mose. Whaauta. A o watu i a te oe i le au liuli. Ni la ngona mai e le nuku pe a o tau talatu i a te oe. Ni la tau talitonu pe lava i a te oe. Te watu fo e Mose, upo le nuku i le li. Oi mai fo e i a Mose. I nā watu i oe i lu. Ni e fa e i a tatu i le so taia. Ni e la tu tau. E lato nofo sa niuni le aso i e lua. Wa le aso i e lua e wifo ai le li i luma o le nuku ato uma i luma o le maunga o Sinai. E whai o le tua o e munu. E whasi Sinai. E whai atu. I o tōni. Me tō ai i luma. Me o tō pai atu o i luna pai hau. Ai se pai atu i luma. Wow, mas foi por isso todo. Vengo fuori da Matteo tal sfuru. Tato fitau fu ko tos fu fa. Si fa pa mai fu ko tos fu viva. Matthew 10 verses 34 to 39. We will be reading in unison in Psalm 1. Mateo spuru tos fa e tos viva. La tau tau feitau fatasi iai. Feitau. Aua tau te mana tunatu o usau e atu i file mu i le rawangi. Te isau e atu i file mu. A le beri. Wau o usau e whamase e tangata mana na tamaa. E tangatei e fo e whamase o le tina.
le awafo e whamaisei na tina o na tani. E whaifo le tangata whiwhio rona aini. Le o telero na rofa i rona tamaa o rona tina. Ai titi a te le amale a te. Le o telefo i rona rofa i rona taliki po rona whiwhio. Ai titi a te le amafo le a te. Se le avero na satauro mo muri mai a te. Le amafo le a te. Le mawana na ola. E mama wai a te. Au le wha mau na ola o na ola. E mawana wai a ia. Whakumia te le mai le atue a le tātou whitau na whakolonga i upo ana whionga pa ia. Tuma watu pe a te ia wana lava o ia. E a le tū lava. Nea manoa e whatalo whatua i tātou e kāsia. E lotu e pēna masani ai le whine. Te whono me le lau. Talo whatu fo e le whinga wema. Suna i aho mo lātou whutua. Whio me te akono. Talo whatu fo e tupulanga o tamamatene o le tātou. O lotu ma le kāsia. Tātou whatasi pēr me le tinao i vonga. Si maki mai i nei i tua le langi o te tawa lava. Iau ngāle ea o le nei atunu. Iau me se fo ia tonga fiti. Ali i matamai tahi i fo mai. Iau tua mo wailone manglosi. Iau tu fo i sulu tino o tātou mafuta manisi na whainga malanga. Isi na malanga i le wai aso e mwai. Ia whapenafo i nato e sea nisi. Ono lo whengai mea mo whenga malanga. Talo whatu fo i ai la tōro mafuta mai. Lungo le tātou Facebook Live. I pe lava le manatu. A nganga whaafutai e wafo i e tele nisi. Wai eni ma whai ono tupai ai. Ia man mamaro le tunu o lo whaina tātou. Muti mea whatasi i ngana au tātou mātua. Ia o manatu lava e whatasi mai. Ia o le inga i le tua le whaititia. Tone i alofa le tua i le whamaina pēr teine le mafutanga. A meise le nei tāpo inga e waatele e whina ngalo le tua. I o tātou tangata ngana lue. Numa tua o whiwhilia. O le soto e uiva o i eile whaitau i whaupe lima e whapenei. A whaito te matua whalongo mai i lo leo ma tau sisi i lau whenai. O na whaileo o tō ma o loa tā ua mo. E sili no unga. Ia male wheneinga fō. Whetalenga o tātou ni. O le mauolo na ola e maumau le a te. Au le whamau mau i lo na ola o na oa. E maua e ia. Nau ese lo lava le whanau la Israelu mai eke pito. Pese i o le maua ni o la tō manatu. Whata manu sa utu i ai. Ala tō ngā ruenga o aso te tasi ua sa atia nei. O mea sa masani e la tō o le o tō i ai. No wala fua i wharao ma e kupito. E ale oi le bao nei. So o le tusi a toa o le esoto, o le tau mawhai lea o Mose lea tua. Ia whaanga tonu le whanau ngā Israel. A wā le whengai ma fau lea o le ato e osi ma to e whau. Pei o le context le nā o le tātou tala lea. Imagine you've been enslaved for 430 years
And then one day you get the memo that you are no longer a slave. And that you're out in the wilderness. How would you act? It's like you and I. Why don't we play a game? Why don't you start? Well, you wouldn't know what to do because you don't have the rules. You don't have the basic fundamental things to do when you're free. When you were a slave, you knew what time to get up to go work and toil, and what time to take your breaks and have your meals. But now that you're free, what now? So the entire Exodus story is taking these people that have been enslaved for 430 years and have them rightly adjusted to what God, the God of their ancestors, had in mind. Lisi lea whaingatā ole, ngā koe ngā mose, lea ngai ese ale tua e tā wai e tangata e tō fitu se fu. Lea nao mai ka nana e kupito e sa ili mea ai. Ese lea tua e mana mia e tu whatasia tangata e ono se la wafi. Ina ua mawai le whase lau tōru sukuru tau sanga o polonga. Ese tua nā. O le ala malale tua na tā wai iai ia kopo. Mo le whanaunga a fitu se fu le te leo lato ai. Ua le tala whea mai nei ina ua ono se la wafi la whai o tangata. Pei o le tama I titi po le tene I titi Samoa na ola I Samoa I whata manu o le nuku I tu malo ma le kalesia. Ai saulo I le tu nuku I whafu. Mao ese la ia o lana tilo I mena iai. Waru ese mai vaenga mātua ta aloloa o wā pale ai se isi e wakaia. Pei o tangata uri le tunuku le nei na o whasau toina I rātou. Sa lei noa e tangata uri po le ale winga o lea mea fu o le toe polonga nisi. O motu sia o lato o so o tanga mai Afrika. Wa me ese o lato mi ngoa. O leo te maua I lato ni ngana na o ina I lato matua a o I Afrika. I leo wa se lau na se lau tau sanga. O polonga I whato anga o le nei atumu. I le lau whanmai o sa hotu. Le loa e le tamauli po e ala me whai. Le tala e whapea whatu atu na ia tu lapa le sangi ula ula sa whai ai e le tua le ngā ule matele. Whaoleina o le whanau ngā Israel. I aso le na te ana bese ai Miriama e whafteia le rofa ma le ana le leo le tua. E whamai le tala tolu lama aso tau na uma le bese Miriama. Ai a matalonu mo muita kata. Me wo atu le lau le ele e taku mara. E iai vai e sua dua. Ia na mui la I o tangata. O mai la lato tala I a mose. E le iai ea ni tu mamau I e kupito e tanu wai matou. I se awe o mai e matou le nei vao matou te otia. Talo mose I le tua. O mai le tua whati le lau le la au matu I le vai. I ona mangalo I le vai I ma whino e Israel. Uma foi le na aso. Mui tangata I a mose no le ni me ai. Mai la lato tala pele ai ea ni tu mamau I kupito e tanuai I mato. Sa manaia sa e kukama. Meleni, aniani. O le nei wea o maia I mātou, le nei vāo mātou te oti. Talo mose I le tua. Maia le tua le manai.
ai fo le manai o fiu. Mui leo tangata ia Mose, te tala Mose i le tua. Ona au maia le tua manu. Ai le manai le tai au. A o manu i le fiafi. This seems to be a recurring pattern for the people of God. They encounter a challenge. They complain to Moses. Moses prays to God. And God, through Moses, provides a solution. But their disbelief continues. We read about the example of the Red Sea, where God provided a way where there was no way. They celebrated for a minute, and then they complain again because another challenge came up. Challenge of water, challenge of food. And then there was this group of people called the Amalekites, Tangata Amaleki. They started a fight with the Israelites. They complained about that. So Moses asked God, and Moses instructed Joshua to take the best men and defend them from these warring people. This seems to be a recurring theme. Challenge, complain, resolution, and instead of believing in God, they're always doubting God. At tupu me whanau a Israelu, ele whi mai whanau a Israelu, e sa ngia le tuata mai mamoe. Le e tutupu o lava me a Israelu, itaro, mui lo, walau vale lo i le o na le tu. Ia whapea lava le winga. Manatu mo muala, e au le tua mai tātou. God is on our side. A tātou wa ai le whanau a Israel, e pesi e le winga na nā lātou. E pe e fia I complain. Le anga tangata e fia tele, e whaitala. Ia ai le malue e ale rofo le tua. Au ale tua, tangata nei. Mana ia tala i le tangata na Amaleka. Whamei ai e watu i e whanau ngā Israel. Ai e pa ai mai Amaleka. Pise i e. O le vaina te tauna o na nā ai tangata. Ia le awa wheinu e tangata Israel. E le whakamutia. O le lawe le ele na umati e le aisi mai i tau ia le a sau whanau ngā Israel a toa le mai aso o tola wapi e ina. Valu lo le ulu o tangata Amaleka whame. Pea ese mea tangata ia e la lato secret. Nana siki e la tau le taua. Ia atosi la ia le tupunga o tangata ia. O Amaleka. O le atali o Elifasa. O Elifasa o le atali o Esau. Esau le uso Iakob. Le mafua mai ai ia tangata Israel. Le o malanga nei mai ai kupito. So le winga o le tala. E au le tua mai tātou. Au le mangarono lua, au le tua mai tātou, pe a whai e au i tātou ma le tua. O tau mawa mai le, si o tangata ia cousins, Amaleka, o tangata Israel. Whana umalava a Abrahamo. E pe si o ai atu lātou, e pe e au ale tua ma tangata ia. E le o manino la lātou i whatau susi umara manatu le e au le tua mai tātou. Pe a whai e au i tātou ma le tua.
So e pese se whātuanga, whangatuanga. Whe mai le tala le tua i tangata, whe atu tala tangata i le tua. E pe o le mel nā ai ona ni lifa fina ngalo le tua, i tangata ia. E se alanga i ero lato winga le nā e finau ma le tua. I le peo e sau, tupunga o tangata ia anileka. Sau o fia ai. Lafo tofi. So e whapenale o wingo le au le tua ma tangata. Pe a whai e au le tangata ma le tua. Mai le tātou matua a whai tō te matua a whaalongo mai I lo leo. Tau siusi I au whengai. Una whai leo o tō ma loa ta aua moa. This is one of those lessons that we got from the reading this morning. God is not this disconnected being that provides miracles and opportunity for us. He will always be on our side, but only to the extent that we're also on His side. Right? So there's like a rough and tumble. You can't say because God was with us when our ancestors came here to Egypt, God will continue to be with us 400 years later. There's always that vertical and horizontal relationship between God and God's people. Ela na aue tua mai tātou, ona ua au mo fie fo'i o tātou loto ma fina ngalo. Isa ili ma au le fina ngalo le tua. Ma mafu anga le nei na umi ele malama I le vao. Ina ia tapena le fina ngalo Israel. Ina ia o tutusa ma le fina ngalo le tua. Ele ia sa mo hua le fina ngā Israel nei o ngā ele. Ele ngata ele whanua, ele whale mawhau. Ma ele whale anganga, ele iafe mo mua le mawhau le Israel sa kolonga. I se o ngala we ele mawhai e ia na whaisona manatu. Le ai, a o kolonga ia Israel e a vatu ele pito le manatu ele Israel. Tato te iloa I le tapo. O le tasi aso na whamaila I o wharao. Double up ia le numero piliki e whai. E le se manatu Israel e whai I le nata. E le ngata e whau piliki a e o e sala mai seito e whai e piliki nei. Ina o lai le vau, e whau le mea lea e Israel. O le avatu le ava noa ia te ia e mawhau ai. E whao ngai le mawhau. E miliu ai na maoli o le tua. I me whaula le nāma mena na reina whao miuni. E ia tangata na me e kupito e whenmai a se, whenmai se tala. Whenmai se whaeuna. Ta umai iak mātou le mea ana mātou whai. Ia le ma whai lapa, ma na o le tua e la langa se me fōu mo le no. Ma li liwa lātou ina mātutua ia. E to e titi lava lātou na maua le whina ngalo le tua. So if you go back to the Exodus that we read, God was building this scaffolding. This administration of engaging with the divine. So at the very top is God. And the rule is you cannot see God and live. That's the definition. You cannot discern God's will and continue to have yours. That's God by definition. And if you have a God that allows you to get away with it, it's not a God enough God worthy of
praise. Tō maua mai le mele tau tuli. A matalola i ona whawhaue e mose le whatamanu ina ia ngai ai le lofo le tua. Langa le mawhai ona i loa e tangata noa le tua maola pea. So Mose, Arona, Yosua, Toeina, na o e rola i e lalo tangata noa. Awa ine lata pena ina o tu la fono e se funu le vaiaso le au na tatou wa aia rola i o le te pena ina e le tua o le whatamanu. Mena lea leo na whau whapea i a tatou e kalesia. Awa aifo i fomina o tatou malo e whau mai na whatamanu lea. Nā whatamanu o le mawhai e le tangata o na swala upule ma le atua o atua. Le atua e tatau ki ai o tatou whatutuanga. Le atua e abe mo i ai mea le. Le atua o le ola ma o ola pea la pea. Ai le o le atua o le malaia o le oti. So the entire narrative of the Exodus is this idea of sacrifice. See, when you're a slave, you don't have that distinction. What is that distinction? Sacrifice. Sacrifice is sort of like putting something away for the future. That's what sacrifice means. It's taking some responsibility in the now so that the future ends well. The entire Exodus narrative is about that. The Israelites in slavery were making a sacrifice to Pharaoh and its system. They were there for 430 years, making sacrifices, but their lives were not improving. The gods that they end up worshiping weren't cathartic or life-giving. These were gods that end. These were gods that required all of their lives. The next generation is what that God was asking. So when they were out in the wilderness, they were nostalgic about that sort of sacrifice, where they at least didn't have to take responsibility. They knew where their food was coming from. Everything seemed to be in order. But it was costing them their ability to think, their ability to take responsibility, their ability to exhibit God's image in their lives. Sa tuku I le whanau ngā Israel, mo mai nei la I le vau. O whai atu Mose e tauna amata nei o no tō whaita langa I le atua. Tauna amata o no tō mawhau whau I le atua o no whinangalo. We have to make proper sacrifices. And we have to make proper sacrifices to gods that are worth the sacrifices. I have a little note here. The world was looking at the Titan submersible this past week. And for those who don't know, they built this submarine type submersible out of carbon fiber. And 5 people went down to see the wreckage of the Titanic. And when it got deep, it imploded and it killed all 5 people. And the note I have here is they didn't make proper sacrifices. You see, whoever was engineering that submersible ought to have thought about
durable components and materials to build this thing out of. You know, that sacrifice ought to have been done properly. Now they've lost 5 lives. Each one of those person paid $250,000 per person to take that trip. But it cost them their life. That's almost like it's not a proper sacrifice. And it wasn't a proper sacrifice to the proper God. Because if they felt that they were doing a proper sacrifice, now it's very clear that they did a proper sacrifice to an improper God. And so 5 lives were lost. Le tala ato le soto le tau mawhai e whamasani tangata i le whaitau langa. Whamasani tangata i le whaitau langa le lei. Whamatani tangata i le whaitau langa sao. I matau langa e whiwhia i ai le tua. E a leo se tua fo i o le oti ma le malaya o le tua o le ola. Ola pea lava pea. Tua le manuia. Whaasa huto sama o tau mawhai e whaitangata. Ina ia maua i la tau le nei manulauti. O le whaitau langa le lei. Again, the Exodus story is about making proper sacrifices. And making proper sacrifices to that which is worthy of proper sacrifices. For example, when you set a goal to become a basketball player, you know what a proper sacrifice looks like. Because you look at the time that you spend in the court, it's so inordinately more than the time that you spend on your device. You know what it's like to make proper sacrifices. If you want to become an NFL player, you know what it is to make a proper sacrifice to achieve that goal. Why? Because many people have taken that route. There is a proper sacrifice to make. And there is a proper sacrifice to be made to that which is worthy of the proper sacrifice. And the other thing that they were taught in the wilderness is that since sacrifice has to be made voluntarily, it cannot be coerced. It cannot force the sacrifice out of you. Tuina ia whaingata langa le oso to rua i le amatanga. Kaino ma apem. Le loko le ane o le talia i le tua. Tau langa kaino. E talia apem. Au le sona na tatauna maua mai le tala le nā e kaino. A whape whaiatu lau tau langa ai le whitau. Whaiatu lau tau langa ai le talia. Whaiatu lau tau langa ai le maua sa manuia. Le sona na tauna maua o te whai. Te whai lau tau langa. Te whai sau tau langa ese. Te whai sau tau langa te lea. Te whai sau tau langa le titi. Ia mena tupu le aso le nā o matau ha kaino le nau so ape. Ino wa talia le tua le tau langa ape. Le talia le tau langa. Whenenga fōro whamatala e le li le tala i whenga tau langa tangata e tō lua. Alatu whaseo. Whaiatu te tua whaafutai. Whaafutai o le pēnu isi tangata. Tangata ngā oi, tangata whaamea, tangata morilua. Whaafutai o le pēnu le la fuki au la fuki.
whaalua ona o ngaponi vai aso. O te watu me se furu wai mea o te maua, maru maru. Ai ale ala fonga. Mai le li ua tuma mau atu me la ala fonga. O bora ni whatawhata ma whai atu. Le atu ai e o whamai a te aku ni tangata ngasama. Mai le li na siri atu na talia o na tau ranga tangata ala fonga. Ia le talia e le tua na tau ranga alfase. Ia manatu mulu. Whailau tau ranga i le tua i lo wola. O alava mea te whaitau ranga i le tua whaopopo i ei mano wola. Mai le li o le maua mana ola e mau lea i a te ia. A le wha mau i mana ola o na wau. E maua e ia. Tau ranga o kutu sike a lea na mau aluna. I le so na ave fo i so seisi. Na o le lapa te tau i aina tau ranga ola. A mata mai o ele tite whatata i o mātua. Pa solo o tuai o te tolua. Ia o le tua lapa te tau i aina tau ranga ola. A tātou whamalosi ave o tātou wola mo le tua. O ne wha atoa mai le tua o lo wola mo ia. Mai le o so se tua fo e ave iai o tātou wola. Sila fia le lei ale tua. Te tau ana ave iai. Le tua e ola. Le tua e ola lava pea. O le tua mai le tua naki te minei. Se i o lava i tukulanga whai mai. Mai le se whaalinga o le tua e silio na manino nei roso e fuo i Jesu Kiriso. Fisiri tangata i le li e sa ea na whaina tau langa i ake sa. Mai le li o le alu nai o lima. Te naru. O le ata waile nai le te naru. Ke sara. Mai le li avela i o me ake sara i ake sara. Ave mea le tua i le tua. O le ola. Nena le tua i ate oi. Ave le mele nā le tua i le tua. O na whaato toina le tua o la tanga. Le whapele i rona ola e mau le i a te ia. Au le whamau i rona ola ona wau. E maua e ia. E le winga whasa mo le tua tātou te maua mai le talan tātou whita wina. Upu whalele masangi e tātou a e loa i siulepa. O te lofo i oe to mamaua. You scratch my back, I will scratch yours. A ese le o onga le whenei mawho. Me le whenei mawho o le lofa o le tua i e tu noa. Le alama le ami o le tangata e tutu loa lava i le lofa o le tua. Ai ma whai lava ona o i loa oe i siku lepa. E ui ina e te le i loa ina mai aku tonga mau. Leo tātou nofo nei le whenenga whonga wa ai i tua e tala o tātou whatutuanga. Tala na mamanu e le tele o malo le atu Europa. Ia le aua, fio mai le li. Tala leo winga moni o lona alofa tulai mo tangata. Ia leo uotu e neile toto masaa o se tatu o tunu. Ia leo natu a whapeina fwoi na whaia malo te tele. O lea tululunga. Forfolanga alo tatu o li. Ia mawhai fwoi na utu le toto masaa o i neile le rolanga. Ia whamaro rosi newa yaso. Newa afa le netau sana. Ia tātou te tālo pei le tue whatasi pelo nā nanga o tātou nei. Awha tau sanga o Samaria. Ia a tātou whai nei sāni me pese o sāni o whapese.
Te wala mina I le tātou kalesia whamuri memole tōna I la lo. I want to invite everyone to brunch today. It's not often that we have brunch after service. Today is one of those not often days. So I want to invite you to come join us. Let us pray. Mātou o ilisi ui o tāpua inga le le ie. Mātou whalongo atu fo e angiangi le nganga pa i o lawa fio i o mātou whina ngaro te tutasi. Mai ala I o malosi mātou te o atu I le lulangi le newa I aso. Whapeo na mātou hori mawai. We come to the end of our service. We ask your blessings on each and every one of us until we meet again. Tumo mai o mātou runga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou le whaola. Le lofa muti vale o le tua tamā. Le mafutanga le motusia ma o nganga pa ia. Ia I mātou lea ma le whanau whatutua le langi awa. Le io le whakavau. Amen.